Yo, umukiriya. Baby, asibe itonde rwose. Tukibonera amafaranga. N'umihanda gukubita kandi nabwo. Yewe. Ni 15. Mfasha ya 20. Sware tsamu. Ureze. Sira. Wagirango nawe munsi bakoze akazi kadandira akira yego urakoze mbwira nawe twe tubare 63 yego 75 wikuye 50 yego ufiteho wandi arenga ayo ngayo wayikansoringa ugakora indi kuko nyuma y'iminota 15 ahita asubiraho yego ikansoringa kuko iyi ngiyi ifite 50 ikansoringa usubiraho igiciro n'ubundi ni kimwe tubasa n'ubundi ababihenze. Hello baby. Amafaranga tuyakorere. Kumwe n'umuzungu. Neza bitese? Neza mwana. Kasha nakoze YouTube channel wakoze subscribe. Wapi ntabwo narindi. Yitwa Mwamini TV rwose uzaje umma subscribe rwose. Baza kubikora. Hari ibintu byiza byinshi rwose. Hata mbireba mwana. Sawa merci. None bamaye. Yego. 5 yego. Nogize 7. Yagize 70. Sigaranya arimo na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ndeba ari dusigaye matuzuye cyane umuntu ubitije akagerekana kandi confirm simbura abanyatira ubona ko amafaranga aradushiranye ubu tugiye gutira amafaranga yo guha umukiriya bebe urabona ko nawe ni Atitaye yanezerewe kandi ubu ngubu ari kumva nta hantu yajya ari ku muhanda basiga babasha 2 3 Fasha ni 30 nze nkurebera ndi